hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu mutentamanga alunda mzanga waweni mwifudinda lelo kutresha kuhumanga na chengi hampepela kundaswe shikudiza mana amumukanda wa Nzambi mana ashikijanga kuwa mwino wifukuda lelo nakore kidehi na diwani dehi na mvali yami tata chinyama kufuma hakuna ukakonga wikala wena ya kulumpi ya chipompelu chatenanga unao New Apostolic Church tunakuhita na kushimu na nsangu ya wanta wa Nzambi akwechu enda atwihula indidi numali itwafwetelanga awakwechu afade azatikanga mdi mwinyi hakufuira kulondesha shikutia walala wantangishiriyeni kufuma kudi atata chinyama wena hakuikala ya mkulu mpuwa chipomperu cha New Apostolic hilakala kiranga mu chipomperu chenichi tunate ntami nawo kulondacho shikutuleja ntangishiriyeni muyahita kulondacho shikudikwasha mana amukanda wa Nzambi tata shikeni kulongesha chifudinda lero mwani twasakulira ko mwane vide mwane wafure mwane ichi chinadambala yeno anyi alumbululi ya mwane ya michinyama Kapalo Eddington enga mwane mwane chamzanga tata kudowana lero kondesha shiko hanje kabima ya Nzambi kuwahilira mwane vide mwane eyo mwane enga mwane tata heno kanda chitwaleku nafuiri ni leji yumena kumweka na chuna kuhita na kushimuna sawa ya wanta wa Nzambi kudancho amavulu chimugo yana kushimuna mukuwana amakwa wadi na kuihula ni marihu nawa adikoku munyevuli kwao anehuli day nawo indana mali anakufwetelanga anchu afu adehi moshidi anka wena cheulanga kuda kulumpi adine yenu mwailejanga nenu kulonda kukasununa ana kwechu akamadechulu afu adehi moshidi kulonda nuwena akatweshikuwana wa mwino kudi Nzambi hansa uyeni nechina lumbuloli eno hakuikala mudi mukulumpi wa chipompelu muna kukalakala nyidi munawa yumuna kutena nenu ya Nzambi intangishiru yeni kwiji dimondi hidi mkumani kafwe mwane kutangisa kana mukiko wene ukiwa mchano nawa mwane dichi intangishiru yeni chilumbulolo eno aitenanga naudi kwesikana chipompelu chenu cha New Apostolic departed service chipwe service ya kwanuka bakwetu bayali mukifuchira msali okay service ya kwanuka kwechu aya de mwishina afade indi wena wanchu amchidawa ichuna kwanuka yanchu anafucha kubula wa mwinu taindi anafudena wa mwinu bamwe banafu bana balwili beka banafu kabalwilire koko emwani dichichuna kupompa na kwanakana wena wa itongo joka yechu yemena hadi amuyadi ananafucha kubula wa mwinu tahinda anafodena wa mwinu baze banafucha kuzanika kutambula ulwilo baze basokola kulonda abaze ukwechi banafu banatambula ulwilo kubanuka okay ilanga kushinda mena kweni kunemeni hadana anafucha kubula wa mwinu kulonda chikwashi kutahindi mukiko bene mwana dichi mwana chulumbulile no ntangishirye ni kwiji yafumine kudi na waitongo joka ya ntangishirye ni yekalanga chipombele cha New Apostolic mwana choma ngwalomboko shimbuli akandatu chingire mkushimtu ya maso akalonga setu mwana twalombo mwanetu bangiye kuputukana kulomba mangana spiritu wachilatu twamini nenyi mwana vide mwana chilombeni mwana Zambi echo chunasakilili mwana hampinjino kulonda streshi kuhanjeka hayuma ya lala yuma yashikijanga kuwa mwino yidi mu mukanda wenu tukwashenu kulonda streshi kuwana walala kufuma mukanda wenu yikukwasha kunaona kwechu ejima hadi mumputa mensu anabulu kutona ku spiritu tunalomne chinada mwanta Yesu dilemi mukuhanjeka kweniku
Mlonga ina diwa sejeri kuchukenga na kuzina kuchamwina kuchinka umi wa haya nyaka. Chukiswireni mwani yuma ichu kuosha yikali ya kwasha ku akwechu eni Zambia ni eji madi kwa kulehi kuitonesha kulondacho shikufuma muuputa mensu wa diabolo. Kiswireni mwani izudenu tunalomi na kusakirira wijana mwanta wechu Yesu. Amen. Amen. Atware kutata mwani. Kafwe mwane mujimbo wetu wa kuvuluka service ya bakwetu bayalihe muri fuchira musai. Mwani. Ki service mo ili ya ile mchikuma. Eyukwechi natuputuka na mkanda wa bilinga. Mwani. Chapter 4 na verse 9. Mwani. Na kutwala ku 12. Atangi mwani mwai. Mwane kafwe auno mkanda mwane uli na kuhanjika ngana. Auno mkanda wa bilinga chapter 4 na verse ya 9 na kutwala ku 12 uli na kuhanjika ngana. Tunakutala hachihande cha Peturu hakukumbulula bakwetu na bamwihwile kuvuluka haulwilo Mwani. nato wanyina kumokolihi kachinge lelo muli na kutwihula milimo ya mwaza banalingira hali mutu waluuta ngwenu omutukana ahinduka ngana ngolojika tachikizeni muwosena na batu b'Abayisraeli bosena nawa mwomo muli jina lya Yesu wa ku Nazareta uze mwasukikishilenu kukulusu uze basangwile kuli kalunga kubafu muli ikiye mukiko bene munemanyi n'omuntu walambwe kuno ku meso enu ike napulilo lwalize mwalumbilishilenu bakakutunga likiko linalingile kupwa mutu wa mumbango ya zubo chihande chili hano harvest 12 chinashindamna kaha ulwilo kaweshi muri wekako kahana wa hano hamavu kahishiri jina lyeka bana bahani muri batu batulwile nalyoko shinakulangira jina lya Yesu ka. Amen. Chilika chosena chinemanyina ulwilo muri Yesu Kristo. Momo tunatachiza ngana ngweto ulwilo wa hano hakachi kalifuchi mavu kuli yetu bana babatu katwe chikuwanyina kuli mutu weka wa mulemo uli hichipwe uli hinduma chinakulangira muri Yesu ka. Kato atachiza hano nituo sena na kweuluka ngana ngweto kumacha pundu cha mchana ulwilo uli muri Yesu. Tuyenu ngati tange mcheka na wako na kumkando wa Philip chapter 2 na verse 9 na kutola high 11. Aono Philip na ike na chochimu anakulumbunu na unene na ulwilo uli muri Yesu Kristo. Emwan chapter 2 na verse ya 9 na kutola high 11. Shika okalunga amzezula na wachikuma kumahelu amuhana lehi lijina kana linahambaga na majina kosena mangana ngwenyi hali jina lya Yesu mambuli osena akafukame na wawa abyuma bili mwelo na wawa abyuma bili hamavu na wawa abyuma bili mushi ya mavu kahamangana ngwenyi malimi osena aketawe ngwabo Yesu Kristo ikiye mwata na kutohesa isekalu emwa achilinge ngachize nalumbununa mambuli ababa bali mwelo kufumaho nalumbununa mambuli ayi yetu tuli hano hakachi kalifuchi mavu tuli mu mujimba nalumbununa na mambuli ababa bali mushi ya mavu hali jina lyoli mweka lya Yesu akafukame ukiko unene wa mulwilo wetu Yesu Kristo namuhane kalunga tengi yetu emwani kahatu yenu ngamangana tutale nushinonyi ulwilo wa yetu bakamavu kuno kumukanda wa Yohana chapter 3 na verse 16 kuli chihande mukiko bene mwabazangilile kalunga bakamavu imwa bahanyi na mwane nyi umweka halya muno mangana ngwenyi wose womwamwitabila apwenga kanyike mukulwane pwewo chipwelunga akazeneke kunonga olozi akatwamengana kuyoya chahaya miaka yosena
Olwilo uli muri Yesu natu utambula kuichila hakumwitabila mwata. Jino bamwe balihi nabatela kuitabila mwata. Yetuka hatulina kuyoyela hanu hakati kalifuchi mavutaini. Nabakwetu bafuna bakiko nabatela bamwitabile mwata. Chikyo chande twa kutambula. Oludiri we mwana. Anyi atera kutambula wa mwini wanzambi. Mwana. Ana afudehi. Tayi babatonyika. Dichene mkwakula mnatonjo ginendu mwana. Chikyo chande tunakatukila. Mwana. Ngwa chikumbulula ngalihi tuyentu tange nukuchikumbulula chacho na tutanga kuno kumukanda wa Bakaloma chapter 14 na verse ya 9 na ya 7 na kutwala 9. Mukanda wa Bakaloma chapter 14 na verse ya 7 na kutwala 9. Amen. Mwana hano mazwali na kuvuka ngana. Momwa kuli etu kakweshi mutu umwe mwali yoyela iveneko. Kahaka kweshi mutu umwe mwali fuila iveneko. Momo chipwenge natu yoya tunayoyela hali mwata. Moko chipwenge natufwa tunafuila hali mwata. Shikaho chipwenge natu yoya chipwenge natufwa oloze tunapu tuwa mwata. Hakiko bene atufulililie Kristo na kuyoya chieka mangana apwenga mwata wabafu na babatonyi. Tunatachikiza kana wanawangana ngwetu Kristo Yesu watawenyi kechiwa yetu babatonyika hakokonduma na bakwetu basu banaye mulifuchira msali na bakona baliho na chazana himwata wabo chikupa. Tuyenu ngatutale nukumukanda wa Luka chapter 19 na verse 10. Amen. Masu mkanatu wanako Luka chapter 19 na verse ya 10. Amen. Luka chapter 19 na verse ya 10. Momo mwana mutu neza na kutalatala chize chajimbalile na kuchilwila. Twatachiza ngana ngo tukulie tubabatonyi baze ukwe chibana hono kumwitabila mwata. Naye tubene twakwile mu milima mshiri. Hiye tubene twashimbaliyemo mtu asosolokele kopaho na likoshele kalonga wakuyoyo. Nabakwetu nawabaze ukwechi banafulie hibanafuya mshiri bali mulifuchira msali. Nabakiko nahi batu bamwe aba bakina jimbala bene. Banafuka bamutambwile mwatakoko banafuka bamwitabiriye mwatakoko. Ngemu zitunefungana ngo Kristo Yesu napu mwata wabafu na babatonyi. O Yesu akuno kumukanda wa kusoloka chapter 1 na verse ya 8 anakulumbo nge ikie na kwate jisapi jakufa ne jakuhetese. Jino tuyentu tale mchihande chipwe chilika echi na chiza chikamjila ya kufanyisa nga chilihi natu anuka nga chilihi wakwetu wase wali mulifuchira msali chipwe kubasokola natu wasokola mjila ya kufanyisa nga chilihi. Kacheshi cha mono wakuwima na vishinga nyeka vya utunduma hakiko chilika kana na mulimo kana uli na kutondeka shinonyo lufelelo. Chinako wangira kuli use na fuelela na mfuelela Yesu Kristo na mfuelela kalunga tengi yetu ikie na hase kuingira mu mulimo na kuuzata mangana umulumbunukie. Chiwenyo mukwe chiwa na lumbunu na hano halufuelelo kumkanda wa Bakahebero chapter 11 na verse 1 na kutwala 3. Tentu wane chande echi. Mukanda wa Bakahebero chapter 11 na verse ya 1 na kutwala 3 na 6. Jino kuitaba chinapu kutachikiza kana wangwetu vyumo vyo tweshi kutalililanga vinapu vya mchano chikiko kweseka vyuma twahona kumona. Mwomo mukiko mube bavulukililye na bakakuluka shetu na unjiho hakuita bahoho bene tunatachikishila ngwetu myaka bayilongesalehi kulizu lya kalunga ngocho evi twamona kaba bitengele na vyuma vyasoloka koko. Ahamwe bali na kutulumbuina chikupu bene kuitaba
natwitabila vyuma vize twahona kumona vize ukwechika vya solo kalye hikoko oloze munawatulwesavyo hamichima yetu nahapwa kusuuluka na kuwahilila na kutachikiza ngecha pundu cha mchano evi vyuma nahanjika kalunga tengi yetu vili vya mchano mumulizule kalunga tengi yetu kali alimbila hamavu koko ngeli nahanjika vyuma ngeli nenyika vyuma na vipwanga vya mchano kakuchikwiza kapali kumbili mwangana ngwavo mchano wali sule kalunga cheka walumuke kupwa makuli nduma mazu abana babatu akiko echi kuyanga mwangana bene ulose mazu akalunga wakuyoya apa hiya mchano haya miaka yosene kana nakapwanga hiya mchano kaha ahantu have 6 wana lumbu unangana ngo oloze chike shikwitaba kachi mutu kechikwasa kumubisa kuwaha kalunga koko kulangira mutu etabe apwengana lufwelelo numbahase kumwivisa kalunga setu kuwaha kumuchima Emani ni kwatu kumazumani heno mnashiki kwiji ana afwade ana fumushidi ana treshi kukwela nwena tahindi nechina washawa mazu nawo chakadi kukwelera ichina treshi kumtisha nzabi kuwa hako chike shikufwelewa kachi kalunga katechi kwasa kumwivisa kuwaha koko ahanu tunakulumbunu na lufwelelo Emani lufwelelo kana olu lunakuputuka na babatonyi momo tunakutonda kechimangana omunatufuma halufwelelo kuli yetu babatonyi tungulumuke habilika unonya emwana dichi ana afwadehi kwesikana ntangisheni ya kushima nacho natweshi kukwasha kwa kwetu afwadehi kulonda niwe natweshi kumona wamwini kudi nzambi kulonda natweshi kuikasununi emwana na nao mazichu natangi emwana nao mazo anakunda mgudu wena ana afwade anatweshi kukuwerela niwena kulonda ya mwini tahindi mulongana shimu nao nei muntu kukuwerela ne emwana nzamba kuteni ndikuwa hako kuli base ukwechi bechikuzatanga chechilika bakiko batera kechimangana bapwengana lufwelelo ujinonyi dikushimuna ana kurumbisha chipompelo emwana ana kuzeta una mdimu wakukwasha na afwadehi emwana ndiatiri gana chikuwele liko ndako ashikwa na afwadehi taindi kacheshinge bakulwane bali ukakahako konduma bana bakalunga bose bazukwechi banengira muze mchilika muze anyana kanza mbeji mane zidini fuku na kwanuka afwadehi bafujabo ya kuiza na ukuhwerera emwana anajeshi kukwasha kwa na afwadehi hadi kushina damaseki kulondoena ka wanu wa mwini okyo mchanoka omazo anasona ki mvesi wanyi tunakwiza emwana imuvesi anasona ki nao chakadi kukuhwerera emwana ana munchu hana ajeshi kumtisha nzambu kwa hako emwana kwiji ana afwadehi niwe na kuhwerera ngatahindi ne munchu na afwadehi na jeshi kukuhwerera momukachinge mtwana kafa mkwabo auzibana kukafa ali muukalo mwateka kupwana lufwelelo uze ukwe chinemana mangana akafwe mukwabo jinoni ilanga tale mvesi ya 7 mwana emwana tale mvesi ya 7 mkena ka Petero anatachi kutwinga onsahu wa wanchu akuherere hadi ngao na umi emwana ilanga iyakurere no afade huko akuherere nzambi heno adi amomi tachi Noah emwana mvesi ya 7 na ukuherera Noah emwana 10 naku mvesi ya 8 na ukuherera Abraham emwana mvesi ya 11 na ukuherera hela Sara na 10 Sara ana trale kuna kutena majina awantu akuherere nzambi hadi ngao amomi okyo mchano emwana ndichikwesekana insonekere yani kapitulo emwana anakutena kukwera kwa wanchu amomi bai afade huko kanga fulukira kufali hikoko dichina yuri nami mlonge mna kosha nenu chikwere chidi kudana amomi emwana adi muchipompero anyana kanzambi ejima emwana kulonda wena apompi na ukwasha anantanga jao afade emwana dichi o mazu kwesekana nsonekero yatiranga mundena context emwana hiya na kushinshika hadi kukwasha afade huko anakutena kukwera kwa nana achidi amomi heno kanda afwe kwija chikwashi mwana konda maza alumburuki mwana tunafuya mwana kechimangana tutali hakufwelela momo kufwelela kachazata jilayo yumoka hakokonduma kuli usa namfwelela Yesu Kristu muna hase kwiza jingolo jakuliseza seza nabilika bya kuliseza seza kwicha hakufwelela chenyi yamuchidine yinyu mwana achinge kunyevula mwana yamuchidine yinyu tunavuluka ngana ngwetu echichilika kana mwana kachinge mutu kufwelela pimbi kechikwasa kumwibisa kalunga kuwaha kumchima koko kachinge mutu kufwelela pimbi echichilika kechikwasa kuchitabila chipwe kuingira mchilika echache zate koko china kuli bazi babatonyi kulangira bapwengana lufwelelo momo tunakuingira mchilika cha kututwala kukulomba unono mwana dichi
nasakiriri mwani ya kuosha kwenu heno kanda tutwale kuna kuyakwa kulehi nafuri nifuntishi kunyuma mu kapeturu kumwata shikana aku kapeturu mukanda wa iriru iriru chapter 4 na verse ya 9 na kushika ha 12 ikumwa tutwala hanu peturu nechumalo mbulula udina Yohanu anaikwatide mulonga kukwashona muntu wadinga chifwai wabulenga kwenda ichi hanu adina kwihula indi umuntu muna mukwashi na ngovu janyi jinafumi kudi wena nao muna atongesho kinenu hingovu jetu ko hingovu jambara janyi ja Yesu Kristo indumani ichi mu verse ya 11 na 12 di mudisang Yesu di ilola di mwadiwiri eno akakuchunga dodine karidaso eja koloka nankashi dakwiwombo aisarera akani ni mwanda Yesu yakumpopera okulusi dichi hanu Yesu anamulemeshi dei na akanjuki de muyulu nengi de hingovu kudi achumbanje twindi adi mweni nindi mesu na mesu kulonda tweshi wena kukonga injigijiro yikumwekesha nawo chalala Yesu wahanda di wafumini kudinzami dichi mu verse ya 12 na himwekala wa mwini mudi wa chenguko mulonga munu mwishina mukachika wanchu hiya nenku ijina da chengi da kuhanda na chuku insangwina kushimna ipetulu wadina kushimna kuda 40 tainda momi kuliwa watonyi mwani udina kuileja momi kulonda yeringa nakule nama kuwereli ndi batachikize unene na ngolo jali jina la Yesu kulonda tweshiku mukuwerela nesu ndi atweshikumona wa mwini mulonga dishina songi nini himwekala wa mwini mudi wa chenguko dikushimna wanchu adinga na ukuwerela yuma ya chengi udina kuikwasha kukulonda mo nawo kama naona Yesu trakani ni ona trapopa kulusu di Mesia di chamwino di chimuno kwingisha munsangu ya ukwasha afwade kulonda chuikwashi chineri mwijina da Yesu di mudi wa mwino kulonda chukwashi kuna na afwade kikuru wange shizu da nzambi mwani kusakulira di chichengi nawa mazo adimu Aroma chapter 14 na verse ya 9 imwatanga awa mazu enga diu adimu katikizim kanywa apostoliki ana kuzatishawo kumwekesha nekuiji tunatweshu kwasha kwa ntanga jetu afwade ana afumu mushidi ilanga awa mazu nechu kuishinshika mu context muna isonekelu nechu kutala mu kapeturu kakusambira mukanda wa Roma Paulo wasonekereri antramu chidinyi tienu mwani ami Paulo njungu yambala ya Yesu Kristu antambikiri ni karika apostolo angambwiri na kunkunjika kunsangu ya yuwahi ya nzambi inkumini nako mu verse ya 7 nidi na kuisonekera mukanda enu ejima mudi mu Roma akenye wakudi nzambi atambika okuikara akwa kujira iu mukanda wa sonekereri akwa Kristo ana asambiri kwa mwina amomi by afako awamazu adimu kapetulu kamu 12 na 14 chengi himazu ana kusonekera akwa Kristo anchiyo wamu asonekereri udina kuileja utashikira mvesi ya 8 nindi mulonga hela chukuhanda echu chuna mkwereri Kristo hela chukuhanda chukumuhandira mwa mwanta mulonga ka Kristo ana ya mwini kulonda muhandiri mwa mwanta now hela ne chukufwa chukumufuira mwa mwanta muka Kristo wejima watela kufuira nindi amufuiri mwanta mukuhanda kwindi hela okushimuna nsangwa wa antwa kumuhela antwa kumujaha china mutereri mulonga dina kufuira anyi mwanta inkumini nako dichi hela chukuhanda hela chukufwa chudi ambala amwanta tieno omazuma chudi ambala anyi amwanta dihana afumi verse 9 dihu hafuiriri Kristo hafuiriri hankai echu aka Kristo hela chukuhanda chumuhandiri yena hela chukufwa chumufuiri yena dimazo asuniko nao hela chuku diu hafuiriri Kristo hakuhanda chengi kulonda akekari mwanta wa wafu ni amomi munjila hanyumane hane ekariri Kristo mwanta wa wafu ni amomi kwesikana ntangisho ya nyu apostolic mwani twakwisa mwani mwani Yesu Kristo ali mwata wa bosena naba batonyi emwani naba banasabala tulo himwata wabo emwani Yesu Kristo ali mwata waba ukwe chibana mwitabira lihi naba bachina kutonda kulwira kanda bachimwitabira himwata wabo emwani
ne kali mwanta wawo kudawa bula kumkuherera munjira nyumani mulonga chinya chuwanijira muna chweshikwikalirawo awana abulu kukuherera awanine imwanta Yesu nuyena imwanta wawo ali mwata wabo momukachinge tunahete kumakumishiliro amilimo ya Kristu Yesu nezale na kumbata aliuka lei hakiko natuhasa kutachikizangana ngwe tukumana abazuba kwetu bali mushiri kechi mwata wabo yaho chilingana lufolo tunalwivu omulo chikuzatanga byuma bya binene kulilunga chipwepwebo oukwe chinafwela hakiko tuyenunga chihanda cha mchitatu natutala hakulomba momo bazuba kwetu bafwalehi katwa balwila na byuma bikakoko china kulangia kwichira halufwelelo na hakulomba natutala kumukanda wa Yohana chapter 14 na verse 13 na kutwala ku 14 Yohana chapter 14 na verse 13 na kutwala ku 14 verse 13 ahano wanatuweseleka ko chili shina lekalira lyo muri aho chikina kulangia lishina lya Yesu kulishituka bana kwanjikangana hano 13 ka chesho cho namulomba hali jina lyami nangu chilinga mangana bamutowesele tata muri ami mwanenyi kachinge namukalomba chuma chimwe hali jina lyami ami nangu chilinga ahano Yesu Kristu nalumbununa nasokolola jira na kwana lisesa ngwenyi kala byosho yona mukalomba muri jina lye kapimbi chinakulangia muri jina lya Yesu ka jino twenu ngatutale kumana bafu tunahase kubakafa chikyo chande twakwiza nacho natutala kumukanda wa Mateo chapter 19 na verse 26 Mateo chapter 19 na verse 26 tuwane bafu wanahase kubakafa Yesu abatalire abambile ngwenyi kuli batu echika cha hasako oloze kuli kalunga byuma byose na binahase ahanu mwatali na kulumbununa ngana ngwenyi hachiseteko chikwawo chipwe hachiwola shimo jamukuyoya chaitu bana babatu kuli byuma bimotu na hase kukana ngana ngwetu echinyechi kacheshikwe hasa kwisa kukalingi kakoko kweseke sana bishinganyika byetu bya utu olose kalunga setu ali na kulumbununa ngana ngwenyi kuli ikiye byuma byosena binahase nabise bamona batunge bya bikalo binahase tutale no kumkanda wa mnyangano wa mchibali chapter 6 na verse 6 anyanta wa mnyangano wa mchibali chapter 6 na verse 6 uze mutu wakalunga amwihwile ngwenyi inaholokela kulihi amulwezeleko kaha atetele chitondo achimbilileko ailingishile ize ngimbu kufwapuka hakio kalunga setu noangia kulumbona kuse kumkanda wa Mateo ngana ngwenyi kuli ikiye kwa toma chuma cha chikalo numbachi mweka huko au no mukwetu natuvangana ngwabo bapuye kuze kuchikulo chayo dawo atetele kechimangana atete mutondo walito bakalingise zubo kutwa muwabo ize ngimbu ya sokokele ya ile hamwambe twatachikiza ngimbu hichikungo ya jimi nyinyine kali nyengele ngana ngwenyi mama ya ngimbu ya mbala naka iwanyina kumuguli kaprofeto Elisha amulwesele ngana ngwenyi hali hina holokela ka mwinyikilileho ngwenyi hase ateteleka hamutondo ngamba ya kalunga lunga walufelo na kumbila uze mtondo hazi ya holokeleze ngimbu aize ngimbu ya ilingishile mangana izenga bili pifu yaputukie kwiza na kupufuka kiangeli teve inakwiza kutunda kukamuhina ikiye kufuma kuze kukachi ngwenyi none mumwa inonelele kakwapwile kuijimi nyina nduma chikanga auno kalunga tuli na kulombelela
Awono Kalunga tunafuelela apo Kalunga wakusata vyuma vya vinene vyuma vya kukomwesa avise mangana na bishinganyika byawotu kabechi kuhasa kubivishisa chipe kubitachikiza koko kumana ngimbo inahase kupufuka ngimbo hichikungu numbayo numukushinganyika chenu yahase kutuku kupufuka mangana yizengana kufapuka ngeli tebe chinjira mwane kulangia ishimineka ha chuma mukachalinkisheze ngimbo itufuke ngolo shakalunga wakuya shika ngaho ngolo shakalunga wakuyoya kajatwama na boundary chipwengiza jina hase kulwila kala numba wa mutonyi numba nafuliehi jina hase kumulwila tuyenunga tutale nukumukanda Yohano wa mjimbo wa Mwanza chapter 1 na verse ya 1 kutwala ku 3. Yohano wa mjimbo wa Mwanza. Chapter 1 na verse ya 1 kutwala ku 3. Lizu litengekele kupowa chisema cha hamavu hakuputuka lizu kulya pwilenga kahalizu lya pwilenga na kalunga hamwe kahalizu lya pwilenga kalunga ikiye veni apwilenga na kalunga hamwe hakuputuka vyuma vyosena babitengelele muri ikiye kahaka kweshi chuma batengele chakuzeneka ikiyeko elilizu mwane lili nangolo Eliwene lizu tulina kushimtula ikiye wene kalunga ikiye ngolo cha kalunga ukyo mchima wa kalunga chikyo kusaka cha kalunga setu likiko lya pwilenga na kalunga ho hamwe lizu wene likyo lya tengele vyuma vyosena lizu lya twama na shingolo ja kutenga vyuma vise ukwe chika vya pwangako koko mangana vipwengako vyuma vise vyapwanga kechika ndana vipwana ngolo koko mangana vipwenga na ngolo lizu ikiye kalunga kalyatwama na wata wa undende nduma lyatwama na wata wa kukomwesa wata wa kukupuka twatela kechi mwana mutu wose na atachikize na kuivwa uoma na kutachikiza ngoni chapundu cha mchano kumalizu lya kalunga katwatela kechi tulishinganyike na bishinganyika bya utukoko hakiko lino lizu wana lilumbunu na tuyentu wane nungolo jalizu tutange nuku mukanda wa Yohano chapter 6 na verse ya 63 kuli chihande Yohano chapter 6 na verse ya 63 kuli chihande Mwata wetu Yesu Kristu mwalumbununa ngwenye shipiritu ikiye mukakuyoyesa chisemwa chaha mavu kacheshi kuwa isanu bacha chindende koko awabene mazukana nguna hanjika kuli enu akiko spiritu akiko kuyoya cheka chao china chiyoya sawa kwetu wali mulifuchira msali china lizu lya kalunga setu cheka chao china chana kuyoya kuli yetu tuli tuwa watonyi china lizu kechinge mwana mutungolo jenyi shinganyika vyenyi chipwema nganenyi nduma eli lizu lya kalunga ikiko spiritu ikiye mukakuyoyesa atwama na jingolo jaku haka mono mchuma muzika mwapwanga mono ukiko mulimo wa spiritu Emani hena himuna shike chikwatu kumazumani muna lumbulu liyuma ivulu muna tangi mavesa amavulu na wachinga chudikwashi mana kulonda streshi kwendera hamu ni akwecho adina kuchumona chaino mpinji na tweshi kuiruka muna lumbulu kiri yumi muna kwati kunsangu ya kushimuna neno eno mwakwerera neno muna tweshi kukwasha ku afadehi chuma chatachina ukuwerera aka Kristo chikuinza wanyana kanza amina ukuwerera chuma cha mchiedi mwashimuna neno kulomba mulonga mukanda wa Yohano chapter 14 na verse 13 mwantesu ni chuma cheje machimu kulomba na ukuwerera amni kuyirira ila tate ya Mungu irangahi ukuyirira ni neno naoma pompanga na ukuwerera neno nemu kulomba neno nzambi amwina na afwadehi nzambu kwirangahi malu yamwina indu mwana omdi chinaiti ya chuma washa kwiji na kengi mulumburu iliko kulumburuka kwa nawa mazo mu mukanda wa Yohano chapter 3 wansangu ya yuwahi kutangira chibalu 36 mulumburu iliko amazu
nechimwayiruka eno anayimudi nawo muntu kukuwelela mwana ukwetiwa umwahaye nyaka muntu hakuila muntu wabulanga kovwaila mwana hakamona wumuku kuzuwa kwanzambi kwasha kama hadi yena chengi nawa momweni mu Yohana chapter 3 na verse ya 17 ni 18 chatemesheri inzambi mwanindi mumpata ya munu mwishina halonderi kusompesha antu ampata ya munu mwishinaku walonderi nindi antu amunu mwishina ahandiri mudiyena 18 muntu uku mukuwerera anakutena Yesu hakufana mulongako muntu ukubula kumukuwerera nafu nacho mulonga naleki kukuwerera ijina damwana kanzambi umuho verse 18 soeje etishen mwan muntu uku mukuwerera neyamnu kumukuwerera Yesu nidi na wumi kanda ni fuindi mwan Emwan nenu kumukuwerera Yesu nawo hino kufana na mulongako ilanga kuchisemwa nidi na mulonga wanshi lindi kudinza mira kumukuwerera Yesu nawo ama kunyingisha hino kufana na mulongako ilanga muntu ukubula kumukuwerera nafude na nacho mundeli now a person who fails to believe in Jesus is already condemned already. Amen. Wafade nacho ndi mulonga naleke kukwela ijina da mwana kanzambu mo kuishi kwesikana ntangishe ni mnyo apostolic anantwana afude munshi chakubula kutambula wa mwino. Amen. Muna atreshi ngai kuikwashaku kulonda wena tinela afade na mulonga kudinza ambi kwesikana nao mazu anafu munshi chakubula kumtambula Yesu afade nacho. Muna atreshi ngai kuikwasha kulonda nzambi abarumuni itongo joka yindi atreshi kuyamwina eno wasoneka de munshimbi indi nindi ne muntu nafude chakubula Yesu chakubula kumkuwerera chinamanide kuji mwa ikwashanga munjira nyuma tunakwiza kiko hande tunakwiza nabyo ashwale kumwa na akuli mani ena akule mazwi inehuli kulonda chitukwashi kumani chili kusagulya cha chinene chikuma emwani lufwelelo lukiko lulina kuzachira ahabeni hamulimo kana kufwelela chabaze ukwe chibana mbati chiye chilika chikiko ukwe china chinesesesa nauze nafuye awane wuluyo kuhichira hachilika echi ukwe chitulina kulombonula kukwelera kwa nana ana kusenda china chidika emwe ndichikukwasha kwa nafadehi kulonda ayamwi owokyo mchano ilanga mkanda wanza mdi chuna oshowanyi mkanda wanza mtaleni mkanda wenu abakuluma mkanda wa Yohana chapter 3 man taleni kumazu mkanda wa Yohana mulwali okiko bene emwani maana seki nao kukwelera kwanyi kwa handishanga muntu konda buruku ya mwisho kukwela cha muntu ibene muntu umuyodi watera kukwelera awuze bene ukwe chimwatambula ali elizo uchidiwa mumi necho mwevu alizo eno kandafwe indi mani eno kandafwe indi twakwiza mwani chikalunge nevulizo lekalunga setu emwani nakulitabira kamwayo kwesikana na amazichu nakutanga mukanda wa Yohana mwantesu nindi muntu uku mukuwerera yena eno uchidiwa mumi indana kutena na muntu nena afude hakukwelera Yesu tunakwiza mwani inemwa enu ngakulenu ngakulonda chichukwa shiku mwani tunakwiza lizu nayo wa mutonyi mwalivwa nayo nafulie hinawa mwalivwa muntu unafuwa chitia akamana niyane shwawo shanga mama yami chala mazu awa atuwe chiku vesi na shimu ni na muntu unafuwa chitia tunakwiza mwani twakwiza kanda tuhuna tuwa watu ilako mwani tunapona kutanga kumkanda wa Yohana chapter 6 na verse ya 63 nge kuyoya chose na chili mulizu lya kalunga tengi yetu lizu iche spiritu wajia wose mwatambula mwevu alizu lya kalunga tengi yetu mwayoya lizu iche spiritu iche mkakuyoyesa tiyo tutale ni kumkanda wa Yohana chapter 5 na verse ya 24 mangana tukumbule kumaswa mbala Yohana chapter 5 na verse ya 24 chamwene mwene nangu milozangu ami o mwevu amazu ami na kumwita ba uzi angutumine ali na kuyoya chahaya miaka yosena kahakeshi kukaheta kwa kumpaisako olozi na fumuliyehi mukufa nengira liyehi mukuyoya o mwevu amazu emwani dishana kutena wafode ndo mumi ngwakwiza mwani chicho chilika chekule kolonda chichukwa shikutata amina kuiula nayo nafu nayo wa mutonyi bakwe chikuivwa lizu lya kalunga wakuyo nechikuya kumocha likuna kuna afu muntu elmatwe shikosha na oyo bikyo bishinganyika byautu ila mwana chuna kufira chudi kwashi kwesikana mazu muna yoshi yenu tutale no hakonangola cha spiritu washira di mazu wa spiritu wanza bichuna kuosha mulana enu mudi na chikuwe lelu necho okay tutange nono niku mkanda wa Ezekiel enu mudi na chikuwe lelu tantesha umani enu mudi na chikuwe lelu
mudi nzambi neno mwana nana antweshi mapompanga ifuda departed service adi nachukuelera mudinyi muri kalunga wako mudi nzambi ndi mwana na muri mwana chinela adi nachukuelera mudi nzambi mudi Yesu mwana anatweshi kosha na muntu wafade chimuna mu mocha lera mu chipatera mulonga adi nachukuelera mudi nzambi kulonda chiti kachapango cho hautukoko ilanga nesu dimuna yao mazi tutange nukumkanda wa Ezekiel chapter 37 mwani chweni kumkanda wa Ezekiel 37 mangatu kumbululi okuchande chambala mwani vde mwani Mungu amono chikiko likhaukwe chimuli na kutonda mangala mwivishisekana wana mutu wafali kiko mwani akwe chimatutu ya kuivalizuli ya kalunga mwani Chen tutange nuno mkanda wa Ezekiel chapter 37 na verse 3 mwani amne kutanga mulonga wa mpinji hakungila nindi eyi mwana kamuntu awa mafaha akutwesha kuhanda tahindi kuchinga aminami eyi mwanta Yehova yeyiweluka mwane mwana chihulocho lwamwihwile ka profeto Ezekiel kuli kalunga wakuyoya obe mwana mutu ebi bifuwa byakufwali ebinomina nabihasa kuyoya tahinyi Ezekiel na utwenyi na bishinganye kabyenyi akumbwile ngana ngo echi chande kana chakutachikiza wewe ne kalunga wakuyoya nyumweka mukiko mwana tiyenunga mwana mwana tutayo verse 4 ngwenyi ngati verse 4 hakungira chengi nindi profeta ku hamafahawa uyiri neyi enu mafaha auma tiyenu izuda Yehova mwana nchwale ne kushisakana wa mwana enu mafaha tili lenu izu danzambi kumana bifuwa bya umma byatoma na matwitu na bikiko na mangana byaseku ivalizule kalunga chiko chihulo osi mwana hiye na matelu kumana kalunga hakulweza ka profeto Isaya chasoka ngika mulwese maswa kutamoko o Ezekiel mwana kulweza ka profeto Ezekiel mwana insangu idi mukapetulu mumkanda wa Ezekiel 37 chinga mbabali naye tuyenuka tutale hachande chimbukanda mwana chwarekenu ilanga mungite chini lumburi insangu ni nami mwana ulonde chichukwa shuko tengu lange kumisa mwana neni kuyula amafuadi na kutena uhiyanyi mwana amafuana kutena uhiyanyi na chanjika hato mato chifua bene kuna nao hiyanyi anaitumbi ijina mlonga amazu analombuluri ijina dau yena wana kutena anyi bifuwa bene ifuwa kahamkotwa bishira chalala mwana nemkushishika amazu kabya pwibe bangombeko so himafaha wanchu anyi ana kutena amafaha wanchu bana abaisraeli bazibafile munamoni ndichina kenga muhoshi anakutena Isarela inzambi cherira Isarela na rekidehi kovaila nshimbi ndi waipalange shirima itaka ikeshim ndichikwayirwa Isarela ayiri na kutompola inzambu wadika na kuishinshikane hiyafu mafaha akadi nyisonyi ilanga nzambu wadinga na alongesheru plani na umu wa Isarela hela waipalange shirima itaka ikeshima wadinga na plani mwakuifundishira cheko dia mwenendi hadi na kushimuna nindi mafaha Isarela afade wakaisangula kulondage kali na wumi nechekala nchukudina kuhana mwevulu chadinga wa Isarela mwatana mu diaspora aihanga dehi kumeso anzamba na aide kwao na kudihandira kuda gentile inzambu adinga na kuimona ne kuiji himafaha akadi nyisonyi ilanga dina kushimuna uprofetu nini hambidi wambaka ifundisha Isarela chengi mumukala wao yena okekala nzambi yao wakadibomba chengi na kudikuma na wena insangu yenjina kulumbuluka mu 1948 heriri Isarela hiya kutambula chiyuru chawo hiya kuikala chengi musumba wa dimena hiya kuikala chengi nation ndi yumanyi mulonda ifuchi ichunga da dimena mulonga adinga ipalange shede ichunga da odeji ma dikisanyeni himadinga chinga Isarela adinga na kushakama na muichunga da huko ilanga mu 1948 na mundi atambulu chiyurenga inzambi hakuzatishango bujindi kuikwasha Isarela kulondacho shikutambula chiyulu hera machunga amavulu ayiri na kufira kuikisangana hiya kutambula chiyulu chao awamazu enjina kulumbuluka impinjeri ya Isarela na tambula de chiyulu chao independence dichawa mazu kuisenda na kuikunda mishanetu chineri nzambu awoshele kudezekeri nindi osha kudawa mafaa afadehi kulonda ikana nyisonyi dichuna tweshi kwa mwina afadehi na kuikwa shaku hera na fumu nshidi kulonda tambulu wa mwina hikuru wangesha mwana mkanda wa nzambi twasaguli yako
Emwani. Tetu kumisa omujimbu mumuhimazo wa wakalunga setu asoneka ahuima. Atwale kumwani. Katwechi kuhasa kwa lumuna na kuatwala mu bishinganyika byayitu bano babatunduma kino muyone nasonekera kalunga tengi yetu. Ilange nimuna kuyihengesha tata. Chinga tuitejenga. Nechuna amchuna kuoshema mwayi na kuiteje. Emwani. Nena wachuna aluwange chinga tuiteje mulonga awa mazu anasoneki na kutena Israela. Imu mukanda wa Nzambi anchu anayambuli mu masekanga hi ayeduho. Kuda gentili kuda Israela. Kudinawa ni chipompero dichamu chisatu. Etu ejima tunavari kia maseki chakubula kukunda makutisaka cha Abrahama, Isaka ni Yakoba tudi anyi agentili. Indumani. Indejima tuda Israela amaseki. Bashimtuye mwani nduma Emwani. Bakamafuchi. Tudi yenga antu akamatunga agentili. Aisarera ana ejima na fumugudi Abrahama, Isaka ni Yakoba. Ilanga echu tunafumuguda Abrahama na Isaka ni Yakoba wani. Echu agentili. Aisarera Nzambi wa yiruka na wainga de ichunga dawo kuna ku Mid East kuna ku Israela. Dikwa duwa diko kwa mom nino mpinji. Dichawa mazu wadinga na kuosha kudika profetu wao Ezekiel aleji ayinki hope. Twale nu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki